Indirimbo Tunywe ya DJ Philipita aherutse gushyira hanze yajyanye na cano yari iriho. Kugeza ubu indirimbo Tunywe imwe mu zigize EP ya Philipiano ya DJ Philipita aherutse gushyira hanze ntabwo igaragara kuri YouTube ndetse na cano yari iriho nayo ntabwo igihari. Ibi ni nyuma y'uko mu minsi ishize uwitwa Ishimwe Dimana aherutse kwandika kuri X asaba inzego zitandukanye ko zakurikirana iby'indirimbo, avuga ko ubutumwa itanga bubangamira gahunda ya Tunywe Resi. Nyuma y'ibyo uyu mugabo yakomeje ubukangurambaga bwo kurega iyi ndirimbo kuri YouTube birangira isibwe, ndetse najyana na cano ya Capitaine Entertainment yari iriho zino ndirimbo zose ziri kuri Philipiano. Ubutumwa DJ Philipita yanyujije kuri Instagram yihanganishije abakunzi be batakiri kubona iyi ndirimbo, ariko avuga ko we n'ikipe ye bari kubikoraho ngo igaruke. Ishimwe Dimana imbere yo gushoza intambara kuri iyi ndirimbo yari aherutse kugaragaza ko The Ben akwiye guhanwa nyuma yo kugaragara mu modoka atambaye umukandara, aho byarangiye uyu muhanzi ahanwe ndetse akanasaba imbabazi.